kunjungi channel YouTube kami Den Production Palace. Jangan lupa klik like, share, subscribe, tombol lonceng. Saran dan komentarnya kami tunggu guys. Pelokku sataon leleng nahi tanah dua ahli gaya rumah tangga nabaruhi kabina lo angin mangarpat hancur indah marsisa tinggal mah bokas dong mana tinggal sandariau songon doma somar nakoda layar somar arah marlaku somar tujuan.
mana tinggal Sandariau songondoma sampana somarna koda layar somar ara marlau somar tujuan. Kunjungi channel YouTube kami Den Production Palace. Jangan lupa klik like, share, subscribe, tombol lonceng. Saran dan komentarnya kami tunggu guys.